Ola clear tu le ngai thatu te in zawai in chibai le vek ule he voi November ni som pariat sang ni som ni le panga ani a voina Mizoram politics thu thar klema breaking news de kan riat chu advisor to chief minister finance sang tu TBC lal ven chungan chief minister nena advisor to chief minister atanga ban na nimin lam a thelu khani a thelu ani loweti khani min lam khan thom kha an rideu voi a ni tak do nem mi ti te kha omamaro chu a lo thelu tak a ti chuan ei voin lama te thu chiang jok te kanan seta a kan ria theu angin MLA viak thatak ani hi thiam na konga te lema hrim mi a zuan sang tharo fu maya thu soi the thiam khop mai ti chuan engwanga chief minister advisor to chief minister ni na hi han bangon nge ni ti te hi ngai dan hriat thiam soi thiam po har fu maya engpo ni sela min bana a thelu miawa kha ani mai tun lion hei longklai lampang LADC in thlang tur bo ruak nen tin ZPM lam hi by election han chaklo hlim nen mun sang abik takin longklai LADC in thlang tur chungsanga satilai longklai lama son bang news si an nga deu chur maya satilai kara ngatilaya an MLA chuan vor berte jinga mi ti teang advisor to CM ni na an han bang le tengon mai hi enge achan ni ang ti hi ria thiam har fu maya aka hemish phena hiam thil in thup emo hei hi chan lian de bomem ti te pongai tu ana om thei ani a ti chuan in country trewang in voin kham chief minister pural du oman press meet te nena emi pu TBC lal ven chunga bana thelu hi apom lo tur thu asoya chu social media song ate kan lo mu a enge ni thil akal zelang hi ria thiam har fu mai poni sela lung oi lo na nge thil dang wang ti po ria thiam har ti chuan voina by election a thlantin puthang te alak lu in khom zo soita ang khan thu thar la khom tu te zo na chana an chief minister hian pu TBC lal ven chunga bana thelu hi apom lo tur thu hi asoi ani poni selani ti kham thil engma buai emo thil thalo te thleng zui zel lo tura te po han ngai ngutila a tha ome poni sela tun lai chu rural lai ZPM lam hi ban na thom thang hi atam veria maya he lama noi lam party worker le a chuan hnuai dewa om iti tiang politics lo khel ve te bang thei chu ti khan social media kan en liam po ta ni maya mi achung lama phong vuan tu wa MLA levela he tiang anga lo om hi a fu lo hle maya apoi ang reng hle mai a ale ti chuanin voin vek kham soita ang khan dampa biala MLA ta na thlantlin Dr. Arla Thanglian chu speaker in MLA tan alalut ani hi MLA voice som ading to tun trum hi voice sari thlin na ani a kan lom pui takset ani kal le sel na tura du sak na sang ber kan hlan ani